İbn Vaddah aytat an Zeyd bin Aslam قال ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يعني بالمدينة يلتفتون إلى ليلة نصف من شعبان ولا يلتفتون إلى حديث مكحول ولا يرون لها فضلا على سواها. İbn Vaddah aytat Zeyd bin Aslam'dan biz özümüzün fakihlerimizden, maşayıklarımızdan Madina'dakilar aytat da oşol 15. tün, bugünkü tün, Baraat keçesin hurmattagan adamları görgön jokpuz jana oşol mesele boyunca tabiinlerden ulularının biri Hazreti Makhuldun hadisine taptakır mani bergen jeri jok dep aytışat. Bul oşol adamların pikiri. Oşonda öyle İbn Abi Muleyke aytılındı. Anne Ziyadan en-Numeyri yaqulu inne acra leyletin nisfi min Şaban ki acri leyletil kadri. Faqala lev sami'tuhu ve biyedi asa la darabtuhu ve kana Ziyadun qahassan deydi. İbn Abi Muleyke degen alim aytılındı. Ziyad en-Numeyri degen adam bul adamlarga kissa aytıp bergen. Qas dep koyat, kebir adamlarga mesele aytat, fıkıh aytat. Anan kebiri hikaye aytıp beret. Bilesiňerbi? Hikaye aytıp beret. Oşonda hikaye aytıp bergich bir alim bolgan eken adam oşentip Baraat keçesindeki fazilet soğuptur. Bul Kadir keçesinde bara var dep aytat. Ne deysiň uşuga oşentip aytdygy dese, egerde kolumda tayagım bolganda tayagım menen çap jiberigen bolat elem aytkan sözün naturalygy üçin dep bular mintip aytışat. Degil urmatly bir tuğandar, muna oşentip bul mesele talaş mesele, uşunun hadislerine biz göňül bölüşübüz gerek. Birok oşol hadislerdi okudan murda ayta turgan mesele urmatly bir tuğandar, muna uşul tündü tiriltken alimdarыбыз, Ahli Sünnet wal Cemaat'ın basındı köpçülügü oşol tündö tiriltken jakşı degenlerin özünde dagı talaş mesele var deydi. İhtalafa ulema ahli Şam fi sifati ihyaiha feminhum man qala yustahabbu ihyauha fil mescid cemaatan. Şamdıklar aytışat, uşulardan çıkan mesele muna oşol tünü meçitlerde cemaat menen çoğulup tiriltken bul mustahab dep aytat. Bul pikirde kollanganlar biri Halid ibn Ma'dan, Luqman bin Amir, jana başkalar. Bular oşo günü jakşı giyimlerin giyip, atırların koyup, surmasın koyup, meçitlerge barıp, oşol meçitlerde taң atırışat. Bularga koşulganların arasında en çoğu İshak bin Rahavuya degen çoğ tarihçi, çoğ muhaddis alim var. Hazreti İshak özü tarazaga koysun, bul jagına bir kançany koysun dağı bardığın basıp çötürgen çoğ uşunda bir alim. Bul aytat فقال في قيامك في المسجد جماعة ليس ذلك ببدعة. Bul bid'at emes. Adamlar çoğulup oşol günü, oşol tündü tosoturgan bolsa bul bid'at emes dep Hazreti İshak ibn Rahawiya oşuntip aytat. Naqalahu anhu Harbul Kirmani fi mesailihi. İmam Kirmani özünün Mesail degan kitabında muna oşundu rivayet kılgan. Wa minhum man qala yukrahu al-ijtima'u fiha lis-salati wal-qisas wad-du'a'i ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه وهذا قول الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام. İkinci bir rivayet bultun toskon jakşı birok uşul tünü namaz okuw üçün je bir okuyalarda jomoktordu kıssalarda aytıp berүү üçün je bir dua kılуу üçün adamdardın çoğulgandığı muna uşun nese makruh. Adam meşitke gelse de öz namaz okuş gerek. Urmatly bir tuğandar. Biri-birine söz söylep oturgula, çantkeni men aylap atam, menin sözümü kata dep aytyp atam, ne dep sınap atat, je sakalym aytyp atab dep. Çünüktүү tuğanım. Jekele men emes kindin sabagına barsaňar süýleşip oturbagıla. Oşon üçin dawatga barganda tuğandарды bölüp koyup biriňden biriň süýlep dep. Men kayra gözüm çöt dagı, emne sözümü sınap atab, je kaýsa kata bolup kaldy dep, je güzgümü karaýyn dep, murduma birneke jabışyp kaldy dep. Oşon üçin süýleşip oturgula. Egerde süýleşkiňiz bolsa eşikde geňiremiş masalan biýakda top oýnap atkanda bir şykaryp koşulsaňar dagı bola beret. Birok rajaan sabakda süýleşpegile. Çünüktүү tuğandarym, urmat boluş gerek. Telefonu çukulagynda koýgun biýaktan. Makul bu. Argim öz okuş gerek. Degendi İmam Avza'i aytat. İmam Avza'i kim? Abu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbal siýakty mezhep eýesi bolgan adam İmam Avza'i. Birok mezhep saktalbay kaldı. Oşol adam bul gün jakşı. Birok cemaat menen bolgoston meşitke gelseň dagı her kim özünçe namaz okup dua kılsa bul jakşı dep İmam Avza'i aytat. Ve
وقد نقل البيهقي في السنن الكبرى عن الإمام الشافعي أنه قال بلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. Hazreti İmam Bayhaqi Et-Türkmani, özünün Türkmen Bayhaqi degen imamımız aytat, özünün Es-Sünnen el-Kubra degen kitabında bir kızık malumat var. Bardık maskaptagı adamlar oşol maskap eğesin aslında karızlar deydi. Ankeni oşol ilim bergeni üçün oşol joldu karmap atat. Biroq Şafii maskapta Şafii özü baş bolup İmam Bayhaqiga karızlar dep aytışat da. Emne kanday dese ankeni İmam Bayhaqi muna oşol Şafii maskaptın dalillerin kitapga düşürüp çoğultup çoğun embek kılgan adam deydi. İmam Şafii'din Es-Sünnen el-Kubra, Es-Sünnen el-Sugra degen çoğun gölömdü kitapları var. Bu da özü Türkiye ellerden Türkmen muna oşol bir tuğan. Andan başka İmam Zahabi misal üçün cana başkalarının bardığı Türkmen ulutundağı adamlar bulur. Oşol aytat İmam İmam Şafii aytat deyit balagana ennehu kana yuqal. Bizge qavar jetdi, mınday dep kep aytılgan deydi. Qanday kep aytılgan dese inne duaa yustajabu fi 5 layalin, dua 5 tünü qabul bolat dep. Dua 5 tünü qabul bolat dep aytdı. Birincisi fi leyletil cum'ati, cumanın tünü. Bu Arapça cumanın tünü degen Kırgızca Perşembe günü keçinde degen söz. Beşembe'de geçin. Ankeni Beşembe günü geçi bu cumanın tünü hesapteler. Biz adatta tezkere hesaptayız da bugün gün, anan bugün tün. Misal için bugün günü biz işembe geçinde deyiz. Biroq bu Arap dilinde Cekşembe'nin tünü de aytılınat. Demek cumanın tünü degen söz bu Beşembe'nin geçindesi. Şonun için geçindesi jakşı işleri bolsa, dua kılsa, Kur'an okusa, dualar kabul bolat degen tarizde Beşembe'ge bizde göbürök mani verilgen. Kebir adamlar emnege bunu Perşembelik deydi, emnege anday deydi, emnege munday deydi, emnege şu günü Kur'an okuçat, emnege başka günü astagfirullah bid'at falan tükkanday munday. Yok. Oşonun bardığının tüyünde bir tırmak nağınday bolsa dagı bir malumat, bir dalil var ummatlı bir tuğandar. Gördüңөр mü? Demek bu cumanın tünü degen söz. Cumanın tününde olgan dua kabul bolat. İkincisi va leyletul adha, kurban aytın tününde. Bu Arafat geçinde degen söz. Erten kurban ayt degen günü geçinde tünde ola turgan dualardagı kabul bola turgan dua. Andan keyinkisi va leyletul fitr, bu erten oroz ayt degen günü. Erten oroz aytın tününde atkarılgan dualardagı jakşı. Andan keyin men ve avvali leyleti min Racab ayının algaçkı tünü. Erten Racab'tın biri degen söz. Andan sırtkarı ve leyletin nisfi min Şaban, buna bugünkü tün dedi. Bugünkü tün İmam Şafii'nin sözü. İmam Şafii, İmam Abu Hanifa'nın söz bolğanda biz aytabız İmam Abu Hanifa hem muhaddis hem fakih deyiz. Abu Hanifa'nın fıkıh ilim boyunca gep çok dünyanın barı buğa makul. Biroq hadis boyunca gelgende kebir adamlar Abu Hanifa hadis boyunca anşalık dilemez dep aytışat. Biroq Hazreti İmam Şafii boyunca hiç kimin ihtilafı yok. İmam Şafii muhaddis katarıdağı, fakih katarıdağı etiraf kılıngan. Mustalah hadis boyunca dağı, ulumul Kur'an, ulumul hadis boyunca dağı, usulül fıkıh boyunca dağı en birinci kağız türünde bizge jetken kitap bu İmam Şafii'deki. Ar-Risale degen kitabı. Ahmeşak tahkilip çıkargan çoğun bir tomduk menen. Buna oşal adam uşunday rivayatı keltirdi. Anın rivayatın Şafii maskapta en mu'tabar kitap oşal janağı Es-Sünnen el-Kubra'da rivayat kılındı. وورد عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله بالبصرة عليك بأربع ليال من السنة فإن الله يفرغ فيهن الرحمة إفراغا أول ليلة من رجب وليلة نصف من شعبان وليلة الفطر وليلة الأضحى. Hazreti Umar ibn Abdülaziz 5. Hulefai Raşid'den 5. tatqa kongon adiletli padişah aytat özünün Basra'dağı ökül gubernatörüne. Bir yılda 4 tün var, oşol 4 tündü aleyk bir bekem karman deydi. Ankeni mına oşol tündörü Kuday Taalam özünün ırayımın toluk dögöt deydi adamlarına. Özünün ırayımın toluk dögöt deydi. Kaydesi Racab ayının 1. tünü. Erten Racab'tın biri degen tün. Oşonda öyle valelet ismi Şaban mına bugünkü tün.
ошондой эле эртең ороз айт деген түн, ошондой эртең курман айт деген түн дейт, урматтуу бир туугандар. Бул улуу инсандар. Бул инсан болгон 2 жылдык падышачылык кылган. 2 жылдык падышачылыгында байлар акчасын көтөрүп кембагал таппай калган. Зекет берейин деп барса, жок, менин муктаждыгым жок, менин муктаждыгым жок, менин муктаждыгым жок деп айткан. Өзү адилеттүү болгон себептен адамдардын баары адилеттүү болгон. Өзү ток болгон себептен адамдардын баары ток болгон. Ошон үчүн адамдар падышаларды ээрчийт дейт. Эгер сен бир жерге амир боло турган болсоң, сен кандай болсоң, элиң ошондой болуп кете берет. Өзүң канчалык краскалап жасап түзөй турган болсоң дагы, өзүң ите болгон болсоң, элиң сага күзгү. Элиң сага күзгү, урматтуу бир туугандар. Мына Акай падыша болду эле, баардыгыбыз илим издеп кетип калдык. Мен да ошол убакта кеткем илим издеп. Окумуштуу киши экен, баарыбыз окумал болуп кетип калдык баардыгыбыз. Анан кийин Бакиев келди эле, Бакиев келгенде баардыгыбыз чарбачылык ишкен, үй салып башка болуп, мен да ошондой үй салдым. Отунбай эжекебиз келген убакта баардыгы дипломат болуп кеттик. Ол дипломат экен баардыгыбыз, муну менен сүйлөшүп, мен да ушундай болуп кеттим. Муфтиятта дежур чалдар деген бар. Бул келип узучу кылат, бул узучу кылат. Ага бир неке сүйлөшүп, буга бирок чарчап кеттим. Ана Атамбаев келди эле, баардыгыбыз азыр мынакей мусулман болуп мечиттер толуп, сабактар көбөйүп кетти. Ошон үчүн кандай падыша келсе, эл ошондой болот. Ууру келсе ууру болосуң, тууру келсе тууру болосуң. Умар Абдулазиз сүннөтүнда ушунда турат. Ошол ушинтип айтты, урматтуу бир туугандар, көрдүңөрбү? Ошон үчүн падыша болгондо элди кантип оңдойм, элди кантип түздөйм дебей, өзүңү түздөй бер, иншалла калган өзү түздөлүп кете берет.